Ha kapordang step prangam bom laki laka ka India ya ke Pakistan. Menteri rang badu jong ke Pakistan usia Bas Sharif ulakam ba ka India kala bom yaki karto kane ki temling sun bakongsan jong ke Pakistan. Hadin baulayo priang ya ka phun call nau he sipai u General Asim Munir ha kapor kumba architect menstem ha ka baula pentip yaki jing hertma ha ki babon keli ki jaka. Syarif ulapan pau ya kane hakmat kecingalang kebahe da kabapan pau bau General Munir ulapan kenja ya u hakapor sitengmen ringkat bat ki kubor sapang ki jingsa thombor lingba ka lain phone balapan skambha u he jong ka BJP IT cell u Amit Malviya ula sam ka clip jong Prime Minister ka Pakistan usia Bas Sharif ulakam ya kicing hertma jong ke India ya ki temling sun ki babun ki badon hapo ka jaka jong ka Pakistan. Syarif ulakam syai bau General Asim Munir ula phone ya u hakapor architect menstem ban pentip ya u ba ke India kala bom ya kan Nur Khan Airbase bat kato kane ki weipat ki jaka kane kajing penpau ya kajing he kajing long thikna bat kajing slur jong operation sendur kajing penkrek kabakut kabala pendep hapo ke Pakistan ulaong kan dia kelas tang ya ko operation sendur pan siu kliang ya kajing syak thombor jong kliano hapa halkam hakine kisngi baladem hakaba kala bom ya kijaka sak leno ki babun hapo ke jaka jong ke Pakistan kala keniru ya ke Kashmir bat kala penyap ya palat sispangut kileno bat pendunai kijing tei jong kliano syaka do bilan kan dia kelapan scam bagi jingle jongki kamlong kabajur bha namar baki sipai India kilakiar nakaba thombor ye kicika trei jongki sipai bat kiri upai ba ha Pakistan Henry ka Pakistan kam syamla ngap ye kicing ai jing mut babha jong ke India bat kelapan bethei deki drone bat ki namding ki batmu bat thombor ye kicika trei kam jongki sipai bat kiri upai ba jong ke India haki district baper ki badon hasilenter u line of control badu kaput jogi neki arteli kiri haki neki sngi baladem la padon kam neki namding akash baki namding S400 ki bala penjot neki spa teliki drone bad ki namding da ka ba penrem ye kicing penkrek klem daw jong ke Pakistan ka India kala siat persyak jur pat kala bom ki kdam ling suin baper ki ba kongsan hapo ka jaka jongka kala pan prai ki jing te sipai jongki kala bom ki jaka kat ling suin kabalawan ra ya ki jing julor ka bajor ka Pakistan kabala syak pen ki bat syaram kam syam la sange hangta pat kala pan her susu ya ki namding fata jongki da ka batmu ban siat ya ki nong ba baper jong kari India henrei kene kicing hertma kala syak penthut palan hakaru kom ya dasun meneng ka baklan bha jong ke India we ne kinam ding fata bula thmu se Delhi bula sabat hasira jong ka Haryana khamen shwa u Ishakdar u menteri pelapisa jong ka Pakistan ulawan ra ya kicing tho kabala penmi hakilat pathai khubor jong ka Perthei hakabala yaro ya kisipai sun jong ka Pakistan udar ula kedau da kajing snow sarong ya ka kot khubor jong ke UK kabala ya tho bakala kedau ya ka kenhun sipai sun jong ke Pakistan kum usim jong ke beneng bomla banyale persya haka arpu atrek April kileno Pakistan kila siat yap ya arpun ringot kiri paiba ki balului bakan thop ya arp sangot kinong India bal uwei unong Nepal Saulane sangut kileno Pakistan kila shim kerpang pat shim kti yaki Hindu bat siat yap yaki hakmat ki tengah ki khon bat ki kmi ki kpa jongki kileno kila lajwat hado kata bat kila kerpat yaki balaj pan lajat ho haumudi kumno kila peniap yaki kane kajing syak thombor kala penmi ya kajing kan at hakari porok kowe persyak yaka Pakistan bat kileno hakabala khot banle da kabating persyak ya kecela kabakersan ya kileno menteri rang badu jong kari India Narendra Modi ula ai kecing maham kabasai syaka Perthei bagi India kan itu kan kem barra ikinong lekam sniu kinong kersan bat kinong penyai jongki syaka ai
Prime Minister Modi ulak penlong ye kecingalang ke bajur baha bat ki he jong katanat pahara bahkan thopi ki he jong barok lai teliki kenhun sipai ke NSA CDS hadin kane ke India kelas tang ye ko operation sendor.